Let us pray. I whanunga lelei, au ona, ta mātina, ia unga rigi, a me se fōi whanau, I le netai au, mātou te whafoi whaatasi ele di inga, lalo ifo le ni whale le ngata ia te i mātou, ia au tangata uma o whaatua ia te oe o loo si ia e o lātou leo, ia nganga whaakotai, pala te mine nei, wa mātou wo o mai, I le whaanongolongo, o e awa o mai pēr ia te I mātou, Lord, we commit this time to you as we hear your word. Father, continue to stir and challenge our hearts as we journey in this life. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Leo I nunga tato lau papa I le tai au le nei. Le autu o le tato mata uku. Ma le wha wa wina o le tato wa wina o le tusi le Iakopo. So, on our projector we have today's sermon, and today's sermon is based around the next test. Po le isi tofo ina lea ua au mai e Iakopo I to tonu o le mata upu po le tusi a tole nei o Iakopo. Whapere wha autu hina o le neitai au. O le agasala, o le tauleanga ina, o le isi. O le agasala po le atato wa ai I le leanga o le tauleanga ina o isi. E mawala le Iakopo alona mta koe whawhai pasuma tasi. Ma le whai pasuma le lua. O whai upu e lua o le a maua. I le tato mata upu ia po manatu o le awhionga pa ia a le atua I le nitai. So we're going to be looking at these two verses, 11 and 12, as we continue in the book of James. So James chapter 4, with a sermon titled, The Sin of Defaming Others. And so defaming is another word for when we talk about others, or we talk evil about others, or we slander. That's another word, an old English word that James wants us to look at as believers. Because in the fact that we are Christians, remembering that this book of James is a practical book. Manatua le tusi le nei o Iakopo e a o ina I le o langa it's a tau ona whaatino mai I whafoa, pe o le o langa whaatino e loa I le tangata whaolaina po le tangata Kerisiano whaabaoni. So I le whaita wina whaapera nia o whai upu e lua e whaapea. In James chapter 4 verse 11 and 12, these two verses read like this. Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? Si tato whai tau mai le whasamoa. Ia, le au soe, aua tau te whiwhai upu ai. O le whai upu I lona uso, ma masino I lona uso, ua whai upu o ia I le tula fono, ma masino I le tula fono. A whai foi ua e masino I le tula fono, e te le se ana I le tula fono, a o le masino I ai. E toa tasi lava le whai tula fono, na te mawhaia o na whaola na whasioti. O ai e oe e te whaamasino I te tasi. So o le mtaapu lea o le atatu talatala noai, o le whaonga me le whaasa moa le upu lea o le whai upu I le isi tangata. O le si fo I vaina mawhaiona tatu whaamtala ina I le upu lea whai upu, o le tauleanga fua o le isi tangata. So pega o le autuna po le manatu autuna. So we've read in our word today that do not speak evil of one another. So there we have it. That's the premise, or that's the focus of these two verses as James continues to test whether or not we are genuine, authentic Christians. In the book of Proverbs chapter 6,
verse 16 through to 19, it says there, these 6 things the Lord hates. Yes, even are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. So we even see in the book of Proverbs in the Old Testament, it says there in that 6th thing that God hates is the fact that someone who bears false witness, who speaks lies. I le tusi e le whata ota anona mta upo e ono. A whai o ielo tusi I le tusi si I lea. Whata ota anona mta upo e ono, whai upo se fulu ma le ono, e o I le whai upo se fulu ma le iwa, e tā uai e le poto o mea e ono e inosia e le atua. Whamai awa le whaitawina o whai upu ia, o mea nei e ono ua inosia e Iova, o lona fitu fo'i ua matua inosia lava e ia, mua, o mata whaasia, lua, o le laulau whaiva pepelo, tolu, ma le 5 e sasaa le toto o le ua le sala, wha, o le loto e mana tunatu I tonga piti leanga, 5, o vae e tele bababe o na tau petuli I le leanga, ono, o le moli mau pepelo, na te tautala I me pepelo, ma lona fitu, ma le na te whaatupu ma seina I uso. So, a o tatou iai I le autu lea o le agasala pe a tau le angaina fua leisi. O lo o iai I totomo le tusi pa ia lea o onga lea, e whaatatau I mea e inosia e lea tua, lea lai tā ua I totomo le lisi lea o mea e fitu e inosia e lea tua, o le moli mau pepelo. Whamai whata oto, na te tautala I mea pepelo. When we look at defamation in the laws of New Zealand, this is how it's articulated in the law. Defined by the law in New Zealand as, and this is quote, protection of reputations from untrue or harmful statements made in public about an individual or business. So that's the meaning of the law in New Zealand with regards to he who defames someone or speaks false about one in public. So even the laws of the land have a close connection to what defamation is defined by God's word. E o lawa I tū la whono o le mālo o New Zealand. E iei le vaenga e whaapea o na whaasala I na ile tangata, e moli mau pepelo I le isi tangata, lea lana o whaita wina atu le tū la whono lea an mālo New Zealand, a lona whaasamoa ina, pe a tau lea ngai na fua le tangata, o le whaasalanga o le agasala lea, e whaapea le whaamatala ina o le tū la whono, o se whaamatalanga, e whaaleanga ina ai se tangata, o se whaala potupotonga whaapisilisi, maawha ina ai le ngoa o lea tangata, I le vā maisi tangata, ma si o manga lautele. So e o lava la I totono tū la whono o le mālo, tātou te ai, e iei le whaasalanga o le tangata na te tau leanga fua, le ngoa, o le isi tangata. So defamation by definition, or slander by definition, or false witness by definition, is even included in the laws of the land. So I le tai ala le nei, o le atatou whaitawina pe tatou tilo, I le whesoasoani mai o le tusi e Iakopo, I le whaeloa mai ia te oe le tangata whaatuatua, e le tatau ana tau whi maui tātou I lea winga, o lea agasala. Si tātou wa ai le whenenga tuai ma le tusi pa ia, I nei tala ia pe e aunga I aile awale o le vaenga lea o le tau leanga fua, o le ingoa o le si tangata, o loo iai totono le tusi pa ia. Mua na tātou tilo le tusia e seta. Let us look at the word of God with regards to speaking evil of others. We're going to look at the story that is found in the book of Esther. Esther chapter 3 verse 8 through to the beginning of verse 9.
I le tusi lea po le tala ia e seta, o lo iei le tangata ingoa ia ha manu. O ha manu le au auna a le tupu o Asuberu, a o iei Israelu I lalo le pule anga Perusia, a o ave whaatangata o taua le nua le atua, sa whenga iei le atua, le nua le atua, I lalo o pule anga a malo a le lalolani o nu ese. So when the people of God were taken captive by the Persian kingdom at this time, we see the story of Esther. And under the rule of King Ahasuerus, we see a story of a man by the name of Haman. And so in this story, we all commonly know the story of Esther and Mordecai. But at the center of this story is one who bears false witness. And the one who bore that false witness was this character, Haman. And we'll look at what he did in verse 8 and 9 of chapter 3. Fa mele fai tawina fa Samoa, si tato fai tau fa atasi fai pue valu, male fai pue iwa o le e seta na e tolu ia. Ona fai atu lea ha manu I le tupu o Asuberu. O lo o iai le tasi nuku, ua tā ape ape, manonofo solo fa atasi wa tangata o I tu malo uma o lo malo. E ese fo I ana tautu la fono I tu la fono anu uma. Maua la tau le usi usitai I tu la fono a oe le tupu. O le mea rea, e le tatau ai I la ua fio, o na tu upea ia te I la tau. A fai e le leia te oe le tupu. Ia tusia, ia whano I la tau. Whangata mai nā le whaitau ina. So o le tala lea ha manu ua ave I le tupu, ina ia ave whaasese le mau e whatatau I tangata Utaia. O le ave mau ha manu, wha mai awhai le leia te oe le tupu, ia tusia, ia whano le nuo le tua. So as we read in Psalm 1, verse 8 and verse 9 of chapter 3, we hear the false witness of Haman. And he says, Then Haman said to King Ahasuerus, There is a certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom. Their laws are different from all other peoples, and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. This is what Haman says to the king. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed. So this was Haman's attitude to the people of God. And then we see the story of Esther and Mordecai come to fruition and the rescue plan that God had used Esther to rescue the people of Israel from this particular false witness. Another false witness that we see in the Bible is one that we see in the New Testament. O le si talaanga o te fia aumaya, e mai le tusi o le ngaluenga. In the New Testament, we also see another false witness in the person of those who were against the person of Stephen. So we find this story in the book of Acts chapter 6. I le tusi le talaanga le tangata le nei o Setefano. O Setefano, whamai o le tangata na tō fia o se tō awhitu la tau te vai ina mea ai o le mānei o le tala anga tangata lea whamei e tumu I le anganga ai o ia o se tasi o le tō awhitu na tō fia o lana matawha ioi ina ia whawhanga le ka le sia I le urua I taimi o le ngaluenga le au apostolo a se tato whaitau I le mea na tupu I le o langa tangata lea ngaluenga o nam tāpue ono whaipue valu e o whaipue sfuma le tolu. We're going to read about the person of Stephen, who was filled by the Holy Spirit, yet his role in the church was to feed the widows. He was to feed the church, and yet this deacon was a mighty man of God, and you'll see his testimony in Acts chapter 7. But this is what we read with regards to this man of God. Si tato whai tau mai whai puna e valu e o suma tolu, ao se te whano ia. Ao se te whano, ua tumu o ia I le whaatua tua ma le mana, ua na whai a bāwenga ma whai no ma te tele I luma o le nuu. O na tutu mai lea o isi o le sunako e ta ua o le sunako o le petino, o ku rene fo'i, ma ale sānia,
mai lato mai kikia ma asia, ua fefina wai ma sete whanu. Ua le ma whale foi I lato ona te atu I le poto, ma le nanga wana tautarai. Ona lato whaile mua tu lea I tangata. Ia lato mō ria o ia whapea. Ua mātou whaalo atu ia te ia. Ua whai uhuleanga ia mose atoa ma le atua. Ua lātou whaoso I le nuku, matoia ina, ma le autu siuku, ona tutu mai lea o I lātou. Ua hue taitaiane ia te ia I whono. Ua tu atu foi I lātou moli mau pepelu, lātou te whapea atu. Le mapu lava le nata ngata, I le whai uku leanga I le nei mea pa ia, male tu la whono. So, tātou te wa aia foi la I whenenga fōu. I le tusianga menga, leo langa tangata le ne o se te whanu, sa iai foi I lātou, o e sa whapea o na moli mau pepelu, ina ia te te atu, I le tangata le nei, malana ngaluenga sa whai, I le uwa I e kalesia. O le ale mea sa tātou mawai leo langa o se te whanu, na tātou mawai sa whapea o na whasiotia oia, na whetongi oia I maa, ona ole mau ya Yesu Keriso. In verse 8 it reads, And Stephen was full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Then there arose from what is called the synagogue of the freedmen, the Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. So a great man, this man called Stephen. This is what happens in verse 11. Then they secretly induced men to say, We have heard him speak blasphemous words against Moses and God. And the scribes, and they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came upon him, seized him, and brought him into the council. 13. They also set up false witnesses who said, This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law. What we're trying to underline here today is that even in the story of Stephen, we see that there is false witness. What was the ending of Stephen's life? He became the first martyr of the early church to die for the truth. So false witness. We see the false witness in the time of Esther. We see the false witness in the time of the first apostles with regards to the witness of this great man Stephen. But the ultimate false witness that we also remember is the story of Jesus himself. Le tala ia Yesu Keriso tātou te mawai fo'i moli mau pepelo. I le tusia mā reko lo i eile moli maua mā reko e whaapea. Wha maine whai koe 5.5 e o whai koe 5.5. Mai a ole au o staulanga sili ma le tau pulenga uma, walato sa ili I mau ia Yesu, ina ia whasioti ia te ia aile I maua lava. O wai to tele walato moli mau pepelo ia te ia, aile tutusa lato mau. Ona tutulea o isi ma moli mau pepelo ia te ia o whape atu, na mawha alongo atu ia te ia o whape mai, o tele petia le nei malu malu, na whaia lima, ma o to e whaia se tasi I aso e tolu, e lei whaia e lima, a ua le tutusa a la mau I lea mea. So a o tatu iai lea fionga pa ia le tua le netai au, o le moni mau pepelo sili lava o lo tatu wa ai te tono le upo le atua, o le moni mau pepelo I lo tatu whaola. Na tau mawhai ai ina ia whasiotia Yesu Keriso. That the ultimate slander or the ultimate speaking evil of was with regards to the sham court case that Jesus Christ had in that evening, his interrogation by the Pharisees and the church leaders in early hours of that morning, the day before he died, or the morning that he died. But if you listen to the false witness of the story in Mark 14, verse 55 through to 58, and it says this, Mark writes, Now the chief priests and all the council sought testimony against Jesus to put him to death, but found none. 56, For many bore false witness against him, but their testimonies did not agree. 57, Then some rose up and bore false witness against him, saying, We heard him say, I will destroy this temple made with hands, and within 3 days I will build another made without hands.
So false witness was even in the time of Christ. And so the defamation of others, or the slandering of others, or speaking evil and speaking against others, is something that we see in the Bible spoken about. O le mele o le tauleanga ina fua o le isi tangata, o lo tatou vaava ia, o lo I totonu o le tusi pa ia. E o te whitala noa I le tai aule nei, I le vaima o lo au maia e Iakopo. When we look today at what James is bringing, remembering that the book of James is a series of tests. E whāni vainga o te whia tala noa ai, o lo maui whai upuia na tatou whai tawina le tai aule nei, e whaata tau lava I le awala e mawhai ai ona e manatu I fo lava oia te oe, I le vainga lea po le agasala lea, o le tauleanga ina fua o le isi tangata. Now when we look at the two verses that we read today in the book of James, in those two verses there are 4 things that we ought to think about as a Christian. That if we think about speaking evil of one or of another person, these are things that we need to take into account. So it's a good test, praise God. And so for all of us, for especially those who call themselves believers, we need to be able to put ourselves up against this particular mirror and say, what does slandering look like? Does it exist in my life? O le vainga leo le atatou tilo ai, po o manatu I fua I lo uia soifua whaolaina, po iai le vainga lea I totonu o lo uolanga. A wā o lela o le atatou I loaina, e le tatau I le tangata Kirisiano, ona iai le vainga lea I lona soifua. Fa mai le leina mua ma le manatu mua o le tai aule nei, e mau e whai pasuma tasi, le manatu whapea, le au soe, au atau te whai upu ai, o le whai upu I lona uso, ma whaamasino I lona uso, o whai upu o ia, I le tū la whono, whaangata mai e nā le leina mua. O le manatu mua le tai aule nei, e whatatau lava I le tauleanga ina fua o le isi tangata. O le manatu mua o le manatu ina ia e manatu I fo inisi. A whai oro I eile anga sala lea I totonu lo soifua malo langa ina ia e manatu I isi. So the first part that I want to talk about today is found in the first couple of lines of verse 11. And the first couple of lines of verse 11 reads like this: Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law. And I'm just going to pause there. In those 2 lines, the word that we see that pops up often are these three words: brethren, brother, and brother. When it comes to speaking evil of one another, I want us to look at those 3 words. Because speaking evil of one another comes from the Greek word katalaleo. Katalaleo. And the meaning of katalaleo is to slander, is to speak against, is to speak evil, is to speak untruth or untrue speech, to be a backbiter. A tatou vaava ai I le upu lea o loo iai I le whaasamoa le whewhai upu wai. Lea la ua whaongaina fo I au le upu lea tau leangaina. Pe upu leanga fua leisi tangata. Ai mata I le whai upu e se fuluma le tasi I lona amatanga. O loo iai le upu le au soe. Aua tau te whewhai upu wai. O le whai upu I lona huso. Malesi leina nesa so I foai ma whaamasino I lona huso. O le whewhai upuai le alo au mea Iakopo. O le whewhai upuai I totonu o le sio manga o tangata whaaolaina. Ai mawai le ata lea a. So o le tai aule nei, ia e manatu I fo, e le tatau I le auso le whewhai upuai. E le tatau I le tangata whaaolaina, e le tatau I le Kirisiano, po le ainga o le whaatuatua, o na tauleanga ina fua le isi tangata. That when we look at those words, brother, brethren, brothers, it's highlighted in the first
couple of lines of verse 11, and it's made clear from James that to talk or backbite or to slander or speak evil of each other was heard and found within the brotherhood. So the first part is with regards to our thoughts, with regards to others, our thoughts of others. How do we actually consider others? Because within a Christian framework, we know from the book of John that we should not hate one another. We should not be backbiting each other. We should not speak evil against one another. The world will know that we are disciples of the Lord, that we are Christians, if we what? If we love one another. So that's the reflection of the body of Christ, not speaking evil of each other. So atato mata ile kalatia alona mata upue lima, olo ia ile fautuanga a Paulo ile ekalesia, fa mai Paulo, ai a fai tote feu tai, ma fea inai, ia oto nei fa umatia, oto e oto. So olo iai fo ile loto o Paulo, ina ia awane iaile fe ainai male feu tai. Io pusa moana e se ana fa onga. Ai tati fa longa ile lo matua pe o te le lo matua o so se lo matua a o fe aina. Lucy pusa moale au mai ile tu si sa mo a o le feu tai. Now we even look at Galatians 5 verse 5. Paul gives a similar exhortation with regards to being aware of these things. And he says in verse 15, but if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Paul is saying to the church in Galatians, that should not exist within the frame of the church, within the body of believers. So, ole amatanga, ole mata upule amotato, le tauleanga ina fuo leisi, pole agasala leisi, e te manatu I fuai, I le isi tangata e le tatau. So ole whaama alosi le na I le upule au mai Iakopo I le tai au le nei. That if we look at verse 11 then goes on to say, do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother. So when you move from speaking evil about someone, you eventually would end up judging the other person. Ole upule au mai I fa mai, ole fai upu I lona uso, ma faa masino I lona uso. Ole upule masani au na taule manga malama I tātou le fa le au ke fa masino fua le isi tangata. Le hai I totomo ole fa manino ole mata upulea. E iai le matafa ioi ale ekalesia, ina ia o ina ai le agasala e fai pea. So ava ai e tono le ekalesia le agasala o loo fai pea, e iai la le vaenga le ekalesia e tatau ona o ina ai le tangata o loo ia le agasala. Le maua le mtau pui mātaio, suma valu, suma lima o suma fitu ma le tito, alona mtau pui tolu, fai po se fulu na fa pe ai le upo Paulo o le tangata na te fa tupu le fe vai inga ia e alo ese ia te ia pe a uma atu ia te ia le awa inga e atu tasi pe atu lua lona winga o lo iai le matafa yo ia le kalesia ina ia o inai le tangata o lo iai le agasala a le upu le fa nga mai e Iakopo fa mai o le tangata na te fai upu I lona uso ma faa masino I lona uso. O le wingo le upu le faa masino I le upu eleni. O le tangata na te faa sala. So o le malosi anga le o le faa masino le tala no ai Iakopo. Then when we look at verses 11, it says, when you consider speaking evil of one another, think about who you're speaking evil about within the body of Christ, the body of believers. Because he who speaks evil of a brother will also judge his brother. So here's a point of clarification before we move on. Because judging within the context of the body of believers is actually commanded within the context of the church. And this is only commanded with regards to ongoing sin. So this is what we see when Jesus talks about it in Matthew chapter 18 verses 15 to 17. And then we also see Paul talk about this judgment or this discipline. So that's the other word that we would use
in the frame of a church. And Paul writes to Titus in verse 10, and he says, reject a divisive man after the first and second admonition. And remember, Jesus also talks about the disciplinary process within the church. So we are commanded as a church, as a believer, to be able to bring forth those areas of persistent sin that the church needs to address. But in the book of James, when we talk about judgment here, or judging here, it comes from the Greek word krino. Krino is to condemn. So this judging here is someone that speaks evil of the fellow brethren, but then they end up condemning or punishing the parts of the body of Christ. Praise the Lord. So hence the reason why James is saying it is a point of clarification or a point of exhortation to those who are reading this book. Lera fa mai Yesu ile matayo. Mana tuale launga Yesu ile maunga. Le maunga le yai le mataupu le fitu. Mana tua fo ila le launga le Yesu. O lo yai ilato o le alfa sayo. Mana tua fo ila alfa sayo o lato o mapolotu. Be e fi nau lava lato I sauminga e ta le yai ilato. A isa fa pe ona tala no Yesu ile mele mtaupu le famasino fua po le tauleana. For many lang nga Yesu ile mtapu e fitu alo na fai mo moe le lima. Awa to te famasino atu ne I famasino ina o to. Awa o le famasino nga to te famasino ina atu wai. E famasino ina ai o to. O le fua fo ito te fua ina atu. E te toe fua ina mai ai yate o to. Se ale me e te va ai atu wai isi fasila au ile mata o lo uso. Ai e te le I loa e oele utupoto I lo lava mata. Be whape whea ona e whai atu I lo uso. Tuku maia. So eo ese le fasila au I lo mata. Whauta foi o I lo lava mata le utupoto. O oe nā le pepelo. Ia e mua I tia I le utupoto I lo lava mata. Ona e loa le lei ai lea. E eo ese ina ai le fasila au I le mata o lo uso. Pei o ila le whaamanino mai fo e Yesu. Ona ngā o le la unga Yesu I tamata pepelo le au Phariseo. I lo lato fia tamata ami o tonu. Pei e whaafia ami o tonu le tamata Phariseo. Lea lai tu mai e le vaenga leo le mata upo Yesu Keriso. E whaatatau I le aua ne I whaamasino atu. Awa ua tumu I lato. I le whaasalama o tamata. E le muli I a lato hala. In the book of Matthew chapter 7, we see and we read the Sermon on the Mount. And this part of the sermon, remembering the context of the Sermon on the Mount, is that Jesus is addressing the hypocrisy of the Pharisees at the time. And so as James brings up the topic of judging others, if you move from speaking evil through the judging of each other, Jesus gives a prime example here in chapter 7. And he says in verses 1 through to 5. In verse 7, in chapter 7, and it reads like this: Judge not, that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hypocrite! First, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So the Bible clearly teaches us that to move from speaking evil to actually judging one another is not of the believers, it's not of the body of believers. And that's what James is talking about today. Well, good? Second part, we find in the second half of James this morning. Fa mele mai ngalona lua o le whaipuna sumatasi, le au soe, awato te whewhai upu ai, o le whai upu ilo nauso, ma wha masino ilo nauso, ua whai upu o ia I le tūla whono, ma wha masino I le tūla whono, a whai foi ua e wha masino I le tūla whono, e te le se ana I le tūla whono, a o le wha masino iai. The second part that we see in our topic today is that you move from speaking evil of one another
And James is now saying, if you speak evil of one another, you speak evil of the law. For me, Iakopo ile aufa tutuolo ia tusi ia le tusi. For me, afai te upuleanga ile uso, pole auso. For me, ete upuleanga foi ma e wha masino ile tula fono. Le vaina lua ina ia manatu ia ile tangata kerisiano wha maoni. Ia manatu ile tula fono. Le ale tula fono. Ale fe me Iakopo ile matau koe lua. Fe upo valu. Fe me Iakopo ile amatanga o lana tusi. Awhai foi ua atoa toa ona ana o tau ile tula fono. Sili. E tusa mane tusi. Ia e alofa atu ile lua te tua oi. Ia pei o e lava yat oi. Tote a mio le leigai. So we see in the second half of verse 11 today that one who speaks evil of his brother, remember we're talking about the brethren, then will go into judging the brethren. But he who speaks evil of his brother will eventually also speak evil and judge the law. And it says at the end of verse 11, but if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. James mentions this earlier on in his letter. In chapter 2, verse 8, he says this about the law, the royal law. In verse 8 he says, if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. So James is all about the law. Why? He's writing to a Jewish audience. Mana tua o lo tusia e Iakopo le tusi le nei I tangata Iuteia. So tangata Iuteia I lo whaita wina le tusi e mana malama le nei I le tula fono. Mana tua fo I le tangata le ne fesili ya Yesu Keriso. Ma taio aluna mta aku e lua suma lua. Remember the young man who came and asked Christ in Matthew chapter 22 and verse 37 through to verse 40. And it was one of the Pharisees, it says here in 34, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, so it's the Pharisees that said to Jesus, Teacher, which is the great commandment in the law? For me leawa oe, po whea polo inga I le tula fono ua sili. For me le talia Yesu, e te alofa atu I le ilo watua, malo loto a toa, malo wanganga a toa, malo manatu a toa. O le polo inga mua le na male sili. E whape na fo ilo na lua, e te alofa atu I le lua te tua oi, ia peio oe lava ia te oi. O nā polo inga e lua, ua autu wai le tula fono uma ma le au profeta a tato matamata I tula fono se fulu a mose pe a tato matamata I tula fono uma lava na tausia e tangata Israelu ina ia lato usita ia manga waia I le atua e autu uma lava I le upulea ole alofa aisea a tausia tangata Israelu lato tula fono Lato te whaeloa tua I le alolofa I le atua. A lato sita ia lato tula fono. Lato te whaeloa tua I le alofa I le isi. Pio le alofa e whaawai uma ai. Ia wholafolanga a le atua morona nu. Then when we look at verse 37 and Jesus' response to the Pharisee with regards to the greatest commandment. And Jesus says this in 37 of Matthew chapter 22. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. 38, this is the first and great commandment. 39, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. With regards to the commandments of God, we look at the 10 commandments. That's the easiest way that we can identify the moral laws. Then we look at the rest of the 613 commandments that were commanded by Moses for the Israelites and the Jews to live by. All of it, we can find that the cornerstone of these commandments is to love God and to love others. So James says today, he then says if you're judging others, if you're speaking evil of others, you speak evil of the law. And the law says to love God and to love one another. A whai tātou te tauleanga ina pe upuleanga pe whai upuai I le auso.
Pea whai fo I tātou te whaamasino I le auso, lona winga ua whai upu wai I le tūla whono. A o le tūla whono, o le aua o le tūla whono, o le alofa. So wahina la ia tātou te waai ai, le matautia o le agasala lea, o le upu leanga po o le tau leanga I na fua o le isi tangata. That's why we look at the seriousness of slandering or speaking evil. As I was doing the study, I was going, man, I was reflecting on my own attitude towards others. Do I speak evil of others? Because if you look at the consequence, the seriousness of this particular sin, it shows an attitude where I speak evil or judge the brethren. It shows an attitude where I am speaking evil now of the law. The third part is even more serious, because if you speak evil of the law, you speak evil of the lawgiver. Who is the lawgiver? It's God Himself. Ai le vainga lona tolu le au mai amatanga fai pe se funu ma le lua. Fa mai le manatu lona tolu o te fia tala noa ai, e le ngata e te fai upu leanga I le uso, e te fai upu, pe te upu leanga I le tūla whono, a iu ina e upu leanga I le fai tūla whono. O ai le fai tūla whono, le atua. O le matau tia le nao le agasala lea. O le manatu lona tolu, o le manatu I le vā ma le atua. Na nei wha mene whai tawina o le whai pasuma lua, wha mai Iakopo, e to atasi lava le whai tū la whono. Nate ma whaia, ona wha aola ma whasioti. O le mea lalea, a whai o lo upu leanga se tasi lona uso, ua e te iu ina e whaamasino I le uso, e te iu ina e whaamasino I le tūla whono. Lea lau o tātou I loa, e aunga uma le tūla whono a le atua, I le alofa I le atua, ma le alofa I tangata, ai e iu ai ina e upu leanga, ma e whaamasino I le whai tūla whono. O ai lea, o iova le atua. That when we look at the sin of speaking evil to one another, not only will we speak evil and judge the brethren, we then move into speaking evil of judging the law. And now we know that the law, the cornerstone of the law, is to love God. The law was created and fulfilled by Christ so that we can love God and love others. But you've trashed that, you've stomped all over that. But if you continue to judge, we see there that verse 12 says, there is only one. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Here we see the lawgiver. The meaning of the word lawgiver there in Greek is nomothetes. Nomothetes. And that's to the one who gives the law. But we also see there two words there, one who is able to save and to destroy. Not only is God nomothetes, He is also kritos. And kritos is one who applies the law. That's where we see that He is not only the lawgiver, He is also the judge. A tatou baba ai I vaenga ia o le atua leo lo tatou au auna ia. O le atua o ia nat o le whai le tūla whono. A o ia foi o le atua wha mai na te mawhaia o na whaaola ma whasioti. O ia o le na te whaia le tūla whono. A o ia foi na te whaamasino. O ia foi o le whaamasino e whaatau nuu. Ia tau nuunga uma male tonu. A tatou mata la I le vaenga lea. A whai e upuleanga le tangata I lona uso. E upuleanga ai I le tūla whono, e iuna upuleanga ai I le atua. O le ata tātou te maua mai tono le tusipa ia, pau lava le tangata tātou te wa aia pe e te tai ai le manatu o I tātou, I le tangata na wha maua runga I le atua, o Sātani. Wha mai I saia se fulu ma le wha, alona whai po se fulu ma le tonu, male whai po se fulu ma le wha. O upu ia le atua e wha atatau I le ti Apollo. O oe fo isa e whaapea ifo I lo loto, o te anu wae I le lani, o te si itia I lunga no unofo ali I a sili I fetu a le atua,
O te nofo foi I le maunga o le whaapotopotonga I le tū I mātū. O te aluae I lunga o mea mawalunga I lunga ae o au. Mate tutusa ma le sili sili ese. Sulima a ua aveina ifo oe I se oli I e tū o le lua. O le vaaina lea o le tangata e manatu wha mawalunga I le atua. O le tangata na te upuleanga I le tula fono, upuleanga I lona uso, e una upuleanga I le atua. Aisea e manatu o ia, e sili sili o ia I le atua. In Isaiah chapter 14, one who speaks evil against God, we see there a quote with regards to Lucifer. It says in verse 12 that these verses are regarding Lucifer. Who is Lucifer? It's another name for Satan. And it says in verse 13, for you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation of the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. And in verse 15 it says, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. So we see here, brethren, we see here, brothers and sisters, that the result of speaking evil against the brethren or the brotherhood or the church will eventually speak evil against the law, which is to love God and to love one another, and will eventually speak evil of God. So, I la tātou te mata matai, o lo iei fo le tu si ile na le Isaia na mun tau pe tolu sfuma le tolu, e whaatatau I le atua whaamasino. That when we look at Isaiah 33, I just want to highlight this verse, and this verse talks about our righteous judge, who is God. It says, whamele whaipunai luasuma luam tau pe tolu suma tolu, awa o Yova, o lo tātou whaamasino ia, o Yova, o lo tātou whaitu la whono, o Yova, o lo tātou tupu, o ia lava e whaaola ia te I tātou. Le tuale nā o lo tala noa ia Iakopo. Ai o le matautia o le awhaina o le soifu o le tangata, na te whaamasino pe na te upuleanga I le uso e una upuleanga I le tula whono, e una upuleanga I le atua whaamasino. Milton. Right? So when we look at Isaiah chapter 33, verse 22, it describes God as our judge. It says, therefore, the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. We're talking today about the seriousness of speaking evil of one another. That you will end up speaking evil of the law. That you will end up speaking evil of the lawgiver, who is our righteous judge. Isaiah says, the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. Something for us to consider. O le mea mana tunatu e tātou mamafau fau. Aisea, o le matautia lea, o le tofotofonga lea manao Iakopo e whanganatu ia te oe, le tangata wha olaina. Nai manatu I fo tātou, o la vea tātou I totomo le agasala lea. Let us consider, if we're considering ourselves as a Christian, am I speaking evil? Am I speaking evil of one another? Am I eventually moving into judging, condemning, and punishing the brethren? Am I now speaking evil of the law? Am I now even speaking evil of God? Because that's where you're heading. And who is that? What is that a reflection of? That is a reflection of the final point of an unbeliever. O le ata le nā, a whai o lo e iai I le tūlanga le nā, o lo e whai upu leanga I le auso, o lo e whai upu ma whaamasino I le tūla whono, o lo e whai upu I le whai tūla whono, o le na te mawhai o na whaola ma whasioti. Rona winga, o le loto tangata lea, e le whaolaina, e lei maua e ia le whaola tanga. Whamaile ba ainga muli muli man manatu muli muli, o le manatu I le wā maleatua, o le manatu fo I o oe ia te oe. Nea lai whamai e whai umar whai kusuma rua lea. Oe e oe, e te whaamasino ai, I se tasi. E una whesini Iakopo
I le tangata lea e whai upuleanga. For me o wai ea oi. E leo se fesili le leile fesili e Iakopo. When we look at the end of verse 12, it says, there is one lawgiver who is able to save and destroy. So James is reminding the reader, if you're judging and speaking evil of one another, if you're judging and speaking evil of the law, if you are speaking evil of the lawgiver, we end with James asking this rhetorical question, who are you to judge another? And our common asking is, who do you think you are? That's the way James is asking this question. Who do you think you are? Why? Because of the seriousness of this sin. Ole matautia ia ole agasala lea. Ona atato mata ele manatua foi po se fulu. E foi po se fulu na runga ele na tatawa o wina vai asole na te ani. Vai po se fulu na fa mai ina fa a mawala loia I luma ole ali. Manatua tato mata o la asole te ani e fa tatau I le tangata agasala ina ia toi foi mai I le atua. Ole ale awala e foi mai e foi mai male loto ma ngalo. Ale tangata la e whai upu ai, e le wha o la ingalo na loto. Le la e sili ai le tangata le ne o Iakopo. O ai ea oi, e te wha masino I se tasi. And when we consider verse 10 from our session last week, remember last week it was all about humility, to draw to God. The word of James was talking to the sinner to come to God. Draw near, submit to God. And in verse 10 says, humble yourselves in the sight of the Lord. James is indicating there that if you are a sinner, to humble themselves, humble their hearts. What we see in 11 and 12 is those who slander or speak evil of each other or speak evil of the Lord. What we see here is that this is a heart that is prideful. So, manatu lona fa o lo manatu I fo lava oi at oi. Pio vai nga malava yo lo tato tala noa ina I le tai au le nei. E fata tau le agasala lea o le tau le anga o le isi tangata. That when we consider speaking evil or slander or defaming, that's the other English word that we use today as well. To defame someone's name. Defamation, that's where that English word comes from. We hear of defamation cases. But if defaming one another is within the context of the church, we now see today that you need to consider these 4 areas. Number 1 is the defamation or the slander or the speaking evil of each other, the brotherhood. 2, we will eventually be speaking evil of the law. 3, you move into speaking evil of the lawgiver or God who is judge. And then the final point is with regards to their own heart. If they're speaking evil, if they're slandering as a so-called Christian, it means that there is still pride in the heart. Lona winga o lo ia pea le whaamawalunga. Lona winga e lei whaaolaina le anana. Whamene Roma unam tāpua skulu mai wha, e wha iwi ai manatu le ni tai au. A whaipua suma lua, mai whaipua suma tolu. Whamai upu ale apostolo Paulo. Roma suma wha, whaipua suma lua, mai suma tolu. If we can just turn to Romans chapter 14, verses 12 and 13. And this is what Paul says to the church, but he says to all of us, so then, each of us shall give account of himself to God. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. I love the heart of Paul here, that as a brethren, as a church, to encourage each other. We're not to put a stumbling block in each other's way. That's not what the church is here for. And it says there in verse 12 that each of us will give account to God himself. That verse 13 says, let us not judge one another. Let us not condemn. Let us not punish each other. There is a role of discipline that the elders and the New Testament teaches us, that we need to take it through
a certain process. But when it comes to judging from a heart of condemning, then that's not of a believer. Malama. Ole fionga pa ia le tusi tatu fai tau mai fai puna lua fa mole ole nei ia. Ole nei e tai tasi tatu mantala ilana bio ile tua. Ole nei awane i tatu zoe fi fa asala ai le ina ia manatu ile nei lava mea. Awane i tuane e se tasi se mea e tau suwa iai. O se mea e tau teva ai lonosu. Mana e whai pule pi au mai whātasi o tato manatu le ni tai au. Nei le rau lo tala noa Iakopo. Aua nei whai upu wai. A wha mai Paulo, e ele aso tato te tasi o na tala atu wai a tato wa mio. Lai tusi lima ia Paulo i le aso e wha masino ina i tato. Whai posuma tolu, wha mai aua nei tato e wha sala. Le upula lea. Le la iai le upo Iakopo le wha masino. Aua tau te wha masino. E iai le vaenga le kalesia e a o wa iai le agasala o loo whai pea. A o le wha masino le tala noa Iakopo lea fo i lo tala noa i Paulo. O le upu lea o le wha sala. Aua ne i o i tātou le tūlanga lea tātou te upu leanga le isi. E o atuai i le wha sala o le tangata. Aisea. E le tatau i te a tātou le au Kirisiano le vaenga lea. Le lai wha mei whai ungo le whai posuma tolu, aua ne i tuuane e se tasi se mea, e tau sua iai, o se mea, e tau teva ailo na uso. Muna wenga le kalesia, ina ia te sosoani, te whaamalo sia. The work of, and the way that the body of Christ moves, is to edify each other, to encourage each other with regards to the things of the Lord. Amen? Amen? Praise God. So 4 things we covered off today in those 2 verses. With regards to speaking evil of one another, it's not of the believers. Why? Because we need to consider our brethren. We need to consider whether or not we're speaking evil of God's law. 3, whether we are speaking evil of God that also reflects the pride in one's heart. So, i le whai wina le tatou mataku I le neitai au tatou te mawhai ai o na tofo tatou wa. O ia te I tatou le loto lea. Tatou te whiwha sala I ai pe whiwhai upu wa I ai. A ua tatou I loa nei mai lea o awino le tusia Iakopo. E le o se vaenga lea e tatau I le tangata Kirisiano. So this sin should not exist within the body of Christ. And if it does, then I pray that we repent. O le tatalo a whai o iai, ia tatou toi foi I le atua. Tatou toi o I le atua ma tatou whaali atu I le atua lea ngasala. Nei a tatou wa aile matu ia lea ngasala lea. E I uai ina tatou whaamasino I le whai tu la fonu. That's the seriousness of this particular sin. For all of us, even if you say, "Oh no, I tick, I'm all good. I don't speak evil of anyone," but I think it's for us to consider, right? For us to understand that this is what James is addressing. Because if this exists, then the person is not saved. Praise the Lord. Another test for us in Jesus' name. Amen. Let us pray together. I'll follow these words in Samoan and then I'll finish us off in our English prayer. Tato tatau. Via oetama. Ono lau upu. E te ao. Whaatonu. E whaapoto e fo I mātou. Saunia I mātou. I le neolana. O loo mātou wola ai. Wa e whaamanatu ia te I mātou. Leolanga o le tangata Kirisiano. E le tatau ona. Ta uleanga ina fua. Le isi tangata. Tama. A whai foi. E le I whaolaina le angana. E whaolaina. E a tali tonu.
pe a tali tonu, ia te oe, ia te oi, le maliolo walo, le maliolo walo, Yesu Keriso, Yesu Keriso, mga loa ia na sana. mga loa e masala, Ia oe ila upu, ia oi lau upu, nei maso uma, nei maso, ia oe le whaavavau, e oi le whawawau. amene ma amene. Well, we thank you, Lord, that you continue to teach us your word, that we never fall short, Lord. We always fall short, but we are never surprised that you would never hide anything from us. That when we consider today's word and the sin of speaking evil or slander, it's not of the brethren. And so, Lord, help us, Lord, even when we do fall short and we do speak evil of someone, Lord, we confess and we come again to you. Help us to continue to walk the walk of faith. We pray these things in the wonderful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah, tato lalo me lalo. Kama ngia telele atua tato aina, tu natu tato tuma. Amen.